Nijang Karbiang long alo rong khang emisi constituency ke parlopon hongkrama hawar khonsing teron arong along phuregang long sarpo kengri arumalong karbikur phomaya tumpen hemtun kimi kangpu ponamaya long phureg anglong sarpo selapen tima semesen pen arklipon Bangsojai me karbikur phomai pen hemtun kimi kangpu pon amai long akihai mohabishnu tok pi pen kachari pon amai long man kedo pinpo habe rongasar lapen district ke thomarat kachinghon MP Horen Singh be pen kedanglok Prek jam hamphanga song karbilo charlia song tumpen chetong dunsi phureg anglong sarpo kengria long hemtun kimi kangpu pon amai long mesen pen chetong dun rintilo Mei judada MP Horen Singh be pen pherang ke theng no ke than pon ke karbikur phomai phan panong si prabjin pen paisong akang tuila pen kithir thep ahemtun pi kikim kerang ponjia phan saideng ponpo lapen phureg anglong sarpo kengri kedam jia bang photum do anseta ladak hemtun pi longan wang pensi Phurek sarpo kengri along palelongji lapen jongsi madne phurek sarpo kengri ke damje dum do pulote moe khrang penke kowe banta lapen milur methek pon pensi chardom chardi dam nang po puta pherang ke theng nolong MP Horen Singh be pen pachini pon Longoy bang asa apne nampai ton pedu pula si nili kami tuning ni proji dia alam itu kami farmasi Ladasku asal ke asal tu tak fikir sampai ke bandari bang tema pilthe nang bibom lo munit ke kan bom lo munit ke anta pilthe bang nang bibom lo apa seperti ini lah yang dia saya bang yang kami mesti dalam tu rada homporti rat la so homporti pan ke raji pan bang ke nili kami inorakan Halloween itu pasti non patah ko kalau la so seng betul nili tapi nanti pan pen bandar Halloween lalu sudah tengok permanent asal komisi hama tim dan kira kami dah hidup setiap komisi yang kita komisi dan kita ini boh roh kita pen salam soda kakla pada meni lima keceng sikit lah boundary bang oh ya tuh bang permanent kita sih kita pun boh Dong kamu kamben bikibe Karbiang long life